Hashuwa ka ayom Khristmas ka YMCA Shillong mentag singi kala penlong ya ka Jingiaiad karol ha ka baki beriu kelai ruai bet isat kemen. Presiden ka YMCA Shillong Reverend Bishop Pioli Lingdo ila ong bahagini ki ars nembalalet ki kena kim shimlala bele kemen ka Christmas namar ki daw beper Henry minta usnempat kila kemen shikat dai na ba ka YMCA kala penkre ya kenika ayom lekmen. Haka juk kepor, ilakan turu ikipat ba, bakin sam ya laki kerwak ke Christmas jebaro, kepada ka ayom jok ke jengkemen, ke jengsuk, ke jengiaiad, ke jengkerku.